بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. حلقه گذشته درباره سوره منافقون گفته ایم و بعضی از اوصاف آنها رو برای شما بازگو کردیم. امروز باشد ما را دوام خواهیم داد. الله تعالی در دوام آیات میگوید که و اذا رأیتهم تعجبك اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون. یعنی الله تعالی اونها رو چون وصف میکنه میگه که اگر تو پیکر اونها رو دیدی، جسم اونها رو دیدی، جسم شگفت آوری دارن، یعنی جسم زیبا دارن، و اگر سخنم که گویند میخوایی که گوش کنی سخن اونها رو از سبب حلاوتی تعبیر اونها، از سبب شیرینی سخن اونها، لیکن اونها انگار و مثل یک چوبی تکیه کنونی داشته در دیوار هستند که انهم خشب مسندون، نه ایمان دارن، نه وجدان دارن، نه مردانگی دارن، نه متانت دارن. الله تعالی اونها رو به این وصف کرده است. یحسبون کل صیحة علیهم، هر فریادی رو علیه خود میپندارن، هر جا فریاد شد، هر جا سخن شد میگن که اینها ما رو خست دارن. بعد الله تعالی میگه که قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم، اونها دشمنان هستن، از اونها حذر کن. خب دوست عزیز، این درباره عبدالله ابن ابی بن سلول بود. ابن عباس رحمه الله در حدیث ابن سلول رو باز کرده میگن که کان ابن ابی وسیما جسیما صحیحا صبیحا ذلق اللسان، یعنی این وصفای ابن سلول بود. میگن که مردی زیبای، پیکری خوبی، مردی صحیح و سالمی بود و زبان خیلی زیبایی داشت و چهره روشنی داشت. یعنی هم مردی بود که تمام خصال یا خصلت‌های قوت و نیرومندی را در ظاهر خود داشت، خصلت‌هایی که او را جذاب قرار می‌داشت آن را نیز داشت، اما نهاد او ویران بود. مثلا اینجا الله تعالی اون واسه کرده که اذا رأیتم تعجبك اجسامهم، یعنی که جسم‌های دارن، جسم‌های مثلا میتون گفت ورزشی هست، جسمشون مشکلشون دمیدگی هست، واهمه شکل مظهر ظاهریشون، اما نهادشون ویران است. خیلی که در یک فقیه یک جوان رو میبینه که خیلی زیبا هست، جسم زیبا، پیکره زیبا دارد، میگه که چند مسئله فقهی از اون میپرسد، هیچ جواب نمیده، میگه که یا له من بیت لو کان فیه سکان، بسیار خانه زیبا بوده است اگر این خانه ساکن میداشت. یعنی جسم تو مثل یک خانه خالی هست، او رو به همین شکل وصف کرد که مادام تو فقه نداری، مادام فهمی نداری، این جسم تو به درد تو نخواهد خورد. یعنی انسان جسم زیبا داشتنش در اصل نه برای صفت مدح است و نه صفت ذم است، یعنی که شریعت به این چیز چی قائل نیست، اما الله تعالی منافقا رو به این صفت وصف کرد. و این یقول تسمع لقولهم، یعنی اگر اونها سخن گویند میخواهی که اونها رو شنوی، زبانشون خیلی شیرین است. ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیرش میگه که همین آیات ها عبدالله ابن ابی ابن سلول رو در نظر دارد. و روایت از ابن اسحاق میآورد صاحب سیره که وقتی که پیامبر علیه السلام در نماز جمعه می ایستادن، وقتی خطبه رو شروع کردن نمیشدن، عبدالله ابن ابی ابن سلول بین خیلی انسان‌های متملق و تملق کار بودن، چاپلوس بودن، به برامون میگفتن که هی مردم، این محمد رسول خدا هست، او رو اطاعت کنید، او رو پیروی کنید، سخنانش رو گوش کنید. در هر نماز جمعه میگفت، یعنی با همین گویی که صداقت خودش، عهد و وفاداری خودش را نسبت رهبریت بیان میکرد. اما در جنگ احد وقتی که 3-1 لشکر رو بازگردانید، دیگر بعد این هم باز همون منافقی خودش رو ادامه داد. وقتی پیامبر در یکی از خطبه میکردن، خیست و گفت که ای مردم پیامبر رو اطاعت کنید. یکی اصحاب گفت شین جد. گفت چی؟ گفت قگب میزنید تو؟ گفت نامعقولی و کاری با امروز میخیزیم میگه پیامبر اطاعت کنید، اینو اون کنید. بعد ابن سلول دیگر خفه شد، از اونجا از مسجد بیرون میره، با خود به خود زمزمه میکرد، میگفت که من چی گپی بدی زدم که مرو خیلی سرزنش میکنه. آخه من گفتم که محمد پیغمبر خدا، از رو اطاعت کنید. با در روبروی در یکی از انصاری ها رو دید، هم قبیله خودش دید که گفت که چی شد؟ گفت من خواستم گفت محمد تعریف کنم. گفت یکی از صحابهاش منو گفت مجبور کرد سرزنش کرد جنشینم. بعد و انصاری گفت که رو خیلی استغفار پر از پیامبر پرس که برای تو استغفار بیان نزد الله تعالی. که سرش جمعه گفت که نه، گفت من این کار نمیکنم. گفت برو رفع از نماز جمعه. ببینید یک برخورد بود از سردار منافقا ابن ابی ابن سلول با پیامبر و با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و با طلب استغفار از طرف پیامبر نسبت به او.
аммо аллоҳ таоло онҳоро бозам авраташонро кашид, онҳоро бозам шармандатар кард ва гуфт, дар давоми оят гуфт ки кааннаҳум хушубун мусаннадатун, бо вуҷудон ки инқадр ҷисми зебо доранд, шакли зебо доранд, сухани ширин доранд, онҳо мисли як чӯбҳои такякунандашуда дар девор ҳастанд. яъне чӯбе ки аз он ҳеҷ чӣ фоида нест. агар ҳамин чӯбе мешуд ки ақаллан мисли дарахт сабза медошт, мардум аз сояш истифода мебурданд, мардум аз меваш истифода мебурданд, ё ин ки агар чӯби барои иморатсозӣ мешуд, мардум бо хонаҳои худшон болошон мепӯшонданд ё дар деворҳои худ ин чӯб истифода мебурданд, мисли синҷе ки дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон истифода бурда мешавад, хонаҳои синҷӣ мегӯянд. аммо ин онҳоро худованд ташбеҳ ба як чӯбе дод ки деворро ба он такя медиҳанд, яъне чӯбро ба девор мезананд то ин ки девор наафтад ва ҳам барои гузаштани инсонҳои раҳгузар онҳо халал мешаванд ва ба дарде намехӯранд. зери борону барфу ҳама чӣ мерасанд. ин ки онҳоро яъне ки як монеае барои пешрафти даъват, монеае барои мусалмонҳо худои таоло муаррифӣ кард ва дар давомаш гуфт ки ҳумул адувву фаҳзарҳум, онҳо душманои ту ҳастанд ва аз онҳо барҳазар бош. бинед дӯстои азиз, бовуҷуд ки мунофиқҳо бо мусалмонон намоз мехонданд, рӯза медоштанд, масҷид меомаданд, ҳалақаҳои дарсӣ иштирок мекарданд, аммо онҳо ботинан душман буданд ва ҳамеша бо душман ҳамдаст буданд. метавонем гуфт ки онҳо сутуни панҷуми ҷомеа буданд, ҳамеша хатаре барои намозгузоро доштанд, барои рӯзадоро доштанд, барои инсоне ки ҳаҷ мераванд доштанд. аммо пайғамбар алайҳиссалоту вассалом бинед ба ҳикмат ва ба як равиши нек, як мадороомезе ба онҳо муомила мекарданд, чунки аллоҳ таоло гуфт фаҳзарҳум, аз онҳо барҳазар бош, чунки онҳо мисли шумо либос мепӯшанд, мисли шумо риш мемонанд, мисли шумо қуръон мехонанд, мисли шумо дигар ибодатҳоро зоҳиран ба ҷо меоранд, лекин ғаразашон вайрон аст. ғаразаш аз шумо маълумот ҷамъ кардан аст, ғаразаш шуморо ба як вартае тела кардан аст. бинобар аллоҳ таоло ба қатли онҳо фармон надод, нагуфт ки фақтулҳум, балки гуфт фаҳзарҳум, аз онҳо барҳазар бош, ки онҳо душмананд, онҳо бо шумо ҳамнишинанд. масалан душмани хориҷиро медонед ки душман аст, аммо ин инсоне ки ба либоси дӯст назди ту меояд, ҳеҷ вақт инсон донистанаш мумкин нест. бинобар инсон бояд барҳазар бошад ва эҳтиёт кунад. аллоҳ таоло онҳоро васф карда гуфт яҳсабуна кулла сайҳатин алайҳим, яъне ҳар фарёде мешавад алайҳи худ мепиндоранд. яъне онҳо ки ҷинояткоранд, онҳо ки мақсадашон аз ҳамроҳи мусулмонҳо дар омада намоз хондан вайрон аст, ин намозхониро алайҳи мусалмонҳо истифода бурдан ҳаст, ҳамеша ҳар чизе гуфта мешавад худашонро гунаҳкор ҳис мекунанд ва нисбати дигарон ҳамеша гумони бад доранд. бинобар аллоҳ таоло бозам онҳоро фош кард, гуфт яҳсабуна кулла сайҳатин алайҳим, ҳар бор шуд мекунанд ки ино моро дар назар доранд. агар дар ягон ҷо овози шамшерро шунод мекунанд ки муҳаммад шамшерро ҷамъ кард, мехоҳад моро нобуд кунад. агар фарёди паёмбарро шунаванд, ягон ишорае ба ягон хиёнат шуд, онҳо ки хиёнаткоранд, нисбати ватан хиёнаткоранд, нисбати дин хиёнаткор ҳастанд, мепиндоранд ки ҳозир паёмбар меяд сари онҳоро мезанад. яъне ҳамин сифати онҳо ҳаст. баъд аллоҳ таоло барои онҳо дуои бад кард, гуфт қоталаҳумуллоҳ, яъне инҷо аллоҳ таоло дуои бад кард. ё ин ки муфассирон гуфтанд ки инҷо аллоҳ таоло гуфт ки ман худам бо онҳо ҷанг мекунам, ман худам дасисаҳои онҳоро нақши бар об мекунам, нақшаҳои бади онҳоро алайҳи ислому муслимин нақши бар об мекунам. вазифаи ту фақат барҳазар будан аст эй муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. то ҳамин ҷо дӯстои азиз ба ҳамин қадр иктифо мекунем. иншоалло дар ҳалақаи оянда боз оятҳое ки баъзе аз сифоти онҳоро, баъзе аз пуррӯиҳои онҳоро барои мо нақл мекунад, барои шумо бозгӯ хоҳем кард. то ҳалақаи оянда. вассалому алайкум ва раҳматуллоh.